بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يتي الله سبحانه وتعالى تدر موند تو سنيد هندو يتر ينتوري وجول إلى الأرمين محمد صلى الله عليه وسلم قوم أولون إمين سم يرمين يجول صحابة ينفو وجول إهورة كلا جوك ردينك بجوك نوكا على تهورة كدين جوكولين. اللهم آمين. ودو حديث هندك وكان قوتي حديث هاجي كبان ديناي بدفتر نفوق جانجيرك وكدام مغال منيال وندي. Anas bin Malik o wi ngandi ko do wonno kurkaadu ne laado o do wonno pay ko nelete ko ne laado ko ari Madina tay ko modu bi sappo yumma makko yumma Anas o ari o wi ne laado mi ala jawdi ko mi okkore kono mi do yidi min kan nafu dema haray o suka ando faala wonda e makko o non to nelaado manam pay ko goro jana o yara e wonde o do nelaado jabi weltori wonde e makko ana sino fillo jikko nelaado mum o wi ko mo yondi ko nelaado ko duubi sappo bay nelaado ko duubi sappo woni Madina gila ka hewti Madina e be o faata go o yidi duubi sappo ni men wondi fu mi wadani goddum metti mo indi ko fi honno wadanda do o nyaadani mi mi ron kali wadde goddum ko onelimmi o inni mi ko fi on hani wada mi nanu ya wada hunde kali o yala si mi wadi no moji so wi mi wadi mi wadani ella o ala o wi nela rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu wota yelo dey la yatamanna yanna ononu tawkid wota yelo dey goddo e modon mayde sabu lorra hebudomo ta goddo e mon lorro hebu tampere e albalao e jarrabuye nawnare musedi tampere sonja basal hawi na modi Allah waranno ha o yelo mayde wi tawalu dey wadi ta'kid kan wota yelo dey goddo e modon mayde sabu lorra memudum وإن كان لا بد فاعلا ستاي نون فير على بي او ودا دوم اني بي او تاني تامپerne dudi ha o tanyini ke joni sinda may gongol sinda dum no ngedi wuru gongol sitayi be awa wada ko honno gerdata hale fal yagol yo wi'u o du ora dum do tawi Allah waran yo wi Allahumma Allah mi torikema ahyini wurna ma kanat al hayatu khayran li fanning gurnan dan ko mojjere wonanimmi Allah wurnan fanning gurnan dan no mojjanimmi don do gurnan dan wonanimmi mojjere Allah wurnan wata wafani ko no waran kadi hubinan yettitan idha kanat al wafatu khayran li sitawi ko mayde dem buri mojjandela jonna Allah yo subo kanko Allah si ko ngurna namburi mojjandela fannin ko ngurna namburi mojjandela wurna sayi hata ko may namburi mojjandela aware don kadi ara bismillah aray wara odo si tayna be bi tamper hata e ngurna mettitimo yo wiruni kono juldo kanyum ko munyido
ɗum waɗi son daari on taway wartagol ngol ko ka julɓe ɓe ɓuri fandude 2001 ɓe yaltinno Nations Unies ɓe yaltinno wartoto ɓen adnam ko leyɗe honɗe ɓurata wartade ɓe addi ɗon kali no ardodiri noon ndi leydi ɗo yeegiti joni mo jaaki ɗen leydi kaariɗi ɓen ɗon ɓurta wartade nde hitande ɗo ɓe heeɓi wartiɓe ha saba kaari heedi ɗon ndi leydi ɗo kamɓe kadi ɓe heɓuno wartiɓe ha saba kaari e ndi leydi ɗo kono tawno ka ɓuri fanɗude wartagol ngol ka leyɗe julɓe ha kamɓe tigi ɓe woni ɓe wi ɗon ka leyɗe julɓe ko ɓen ɗon ɓuri fanɗude wartoɓe ɗon kadi ɓe addi ko leydi honndi ɓurata wartade ɓe ardidiri noon kono waɗi hoolagol kodduri Allah o wawgol muññagol ngol anda nde tampere heɓude ɗum ɗo no gasa sinna nde ɗo eɗe nde lahara nde iganta neɗɗo naɓu ƴettu wonki ɓernde mum nden ƴetta ɓernde hayne ko yo warta joni noon ka sakkitode ɗo enen on en heeɓi ha e leñol men ngol en heeɓi joni suusuɓe reedu wasuɓe gomɗinal man e gomɗinal muɗum fandi ha tawata ko wartatoɓe heɓiki ka worɓe heɓiki ka rewɓe wonɓe e wartade on ɗo no hulɓini ha ko waɗi mo yehi ha o wartike so o naatoyi ka yiite si Allah yaafaki mo o naatoyimo ka yiite konko o wartori ɗon ko on sifa on none ɗon ko ɗum o lettirte ka yiite toon kadi si tawi ko laɓi o ƴetti o tufiti Allah waɗoye ka yiite toon laɓi yiite ko king o tufitorta si ko ɓoggol o reppi ka dande makko o wengini Allah waɗoye e lette ko lettirte ko ka yiite harayno tawa e muɗum e haɓɓegol ɓoggol wenge pande wa halumma jarra ida ko ɗum waɗi si neɗɗo heɓi tampere yo muñño no gasa Allah itta o toro Allah yo Allah ittu wota wi yo Allah wanmo hadis ɗimon ɗo kanko watti 51 an abi abdillah خباب ابن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري هنا أبو عبد الله خباب بن الأرد وي شكونا إلى رسول الله من ولتك كان لا الله من غير من ولتي مكة وهو متوسد بردة له توهم أولي دولك مكة مجوكي دولك جانو بردة ko waramba ko dolo kenyano kaftane ma aba dolo kenyano hemo sowimo imo awlimo fi dhilli alka'bati ka dowdi suudu kaaba mari ka dowdi don beli awli o wutte makko men ari don wullitagol e makko ani o sifi nokkure nden o sifi kadi alhaali no tawdunela non sallllahu alayhi wa sallam noni amana al ilmiya hoolare eggugol gandal eggugol yewtere sifo hay e environnement ko on tigi tawi ɗon ko fagolna men inni ala tastansiru lana ene a ɗaɓɓantamen ballal istansara ko ɗaɓɓirgol ballal fi on tigi fooɗum a ɗaɓɓantamen ko wallitomen ala tad'u lana adu antako men atorantako men Allah daari ko men wona lettede meɗen piye meɗen yenne
meden wikke meden hoyfine meden jasine hakkunde be ngure amen amen heba men ala hay kamen yalta men ala hay kamen fofa dari bitene ko men wonde mu atoramta ko men alla adabbanta men yo alla wallu men no yo alla halku be aybe amen fagalla no maki o jaabi gadi kana man qablakum latinoke wallahi latinoke attinobe on naatnobe dina ko attiyo dinaji go no wodi attiri dina islam no wodi jokkunobe ben annababe e nulabe yu'khadhu jettatano nangetano ar-rajulu gorko fayuhfar lahu fil ardi asana ngayka ka leydi fayujalu fiha wane ka ngayka dum darne dum awire waleggal thumma yu'ta bil minshari ontumati seran adde seran ko woni nyiije ko sekata ko anduden ko dum adde fayuda ala ra'sihi dum adde agge ka hore makko seke fayujalu nisfaini o wade pecceridi seke ka tumbere hore ka dura do ha feccere be yari rafere wa yumshatu bi amshat al hadid himo peñire kadi peñe njandi musht ko peñe ko wadi cabbi do are cikke ma duna lahmihi wa azmihi woni hakkunde tewu makko ngun e jiede cok be nyojja do ha hewtoya jiangal be poda gora sifa panta tewon haluta tewon e jiangal seda kono ma yasuddu dhalika an dinihi don no fo sakata ko moy dina makko kan wata ha wilto ka dina wa inna jona akitela be detti ke dina bi fala ka dina ande kat delete do elette wobbe ko seke fecce hakkude tuggedo hi yilto be gorsa seda ayilta ko hi be gorsa kadi kono ha to wonti yacciti wawde wurde ha feccere be la fere kono o yilta ko dina makko wobbe ko be addu ko way warato jande cikka ha hewta ka jiya be pira ba peño ajetta peño den cikkade ha hewta ka jiyal hore podano bios yo suk yo mori ndi sukundu nabila ka peñere wona yaaro be gerda non hatte wontigo kono non no yinta tama ka dina makko wana hande dundaran ko be na hande dundaran ko be fuddi lettugol banu adama no bonani biddo dimo mudu banu adama si tawi gomdinal e yurmede ala kaberne o inni wallahi mi wodiri alla la yutimmanna Allahu hadha al-amra wallahi alla timminande hunde do ko ka dinal islam timmay hebay dole fole yaaje fewje lamu hatta yasira rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi ha yaho rakib yaho no wadi o iwa ende sare wetende Sana'a o yaha e sare no e Hadramaut dera cadino ko yamande woni Sana'a ko don woni premier capital on Sana'a kadi ko sare Hadramaut ko sare jande ko adan won deuxième capital on Hadramaut on troisième capital ile woddondiri on tigi way Sana'a capital o waddo don geloba makko ma puccu makko ma babu makko o yaha o hewtoya e nde sare do ta o hula hunde sona Allah ma hara kosi ko kon ndondu yani e dammo e makko koy kono fotata e bande ko perde route Allah ko wadi fo woni julbe woni hulobe Allah woni hulobe haqqeji goto toñata oya goto jattata oya goto yanata e oya tay fop woni julbe fo sara l'islam ko ari ko uttu l'islam ko ari ko jontugo jom haqqeji din haqqe mudu l'islam ko ari ko fi mo be yo andu ko hondum farli ko wadugol ko hondum e harmi e makko hondum hani wada dimmo makko hondum woni hana wada dimmo makko dum do holli l'islam ko dina buttu dina kayda wona dina violence wona dina yanugol e yimbe jattabe piyabe dolabe hollabe mbawdi yana e jawre mabbe den o wi wala sa l'islam hebo dole wo tawene adna on fop no butti ko be haray yahay ka fala laawidi no hetti buttu do woni e laawidi o wi walakinnakum kono no tasta'jiluna hidon yacci idon hawji
do hawjani dum ta on hawju on tampa non taw andi sincuɗo hunde karam fayde hay hande to dinde mayre rawahu al-bukhari wa fi riwayatin ali filla yego wi wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lagina min mushrikina shiddatan min ari men tena lado ka dowdi suudu kaaba himo awli tawassada ko wisado wiya wisada gawlu ko wisas ko ni wiete himo awli odolo ke makko don o wi gondi men hawri e be shirkobe sattede tawi shirkobe heferbe makka be men hawri e mabbe sattede be tampini men de gandi feno ko islam fuddi jokkono be islam be tampuno be tampuno moƴƴi odo hadith di tammo do ko kanko watti capante nayi e didi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت من القائل عبد الله بن مسعود فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت يعني ابن مسعود لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر عبد الله بن مسعود وي ساغا wonno nyande hunayni gere hunayni on ngani to gere wonno dom taif hakkunde bani sagif enela sallallahu alayhi wa sallam to ko makka uddita o gayno tugol makka tum o rewi dom o yahani sagif e ghatafan bendo hari bendon ko aybel islam molana be Allah fulbini be bone mabbe on no webi tani jurbe be moji ko kambe kadi fo wanno tahaluf kanyuge yimbe makka ben be yahani nelaado nyande uhud e nyande ahzab ghazatu ahzab kambe don wanno ko coalition jogoniri wi ko e be yawbe mula be mehane la be gayna mo few baano la uditi makka andi don on bendo on o foti ke gon sen godon tay so uditi makka ino makka no hino taif hakko mo ko 375 kilo haray fayin holare wadale bebe non kadi famondire o yahani babe nani ndo namno yaade kono be wadi be ni yoni fi wota en dogu ko yem mobu rewbe ben faybe ben jawle men dem fop bo beena bona si areni joni si tay a fola mala joni ko tego ma yanete e mudu be ma jette joni wade kordo bibbe ma ben fop wona e maccube jawdi ma ne fop ko hendete be wi mo liba ma dambu gal islam mudu hada ciaral lutiramu ko mo liba ma yeso islam mudu hada o lutira ciaral hande kadi yani hada ala ko do hat be soggi fop be nabodi be ni hatta nastamita yani watto de yani wade poni ko marde fere ko jaga ko sogo gol fona banane la be nango dini kutu para non julbe fodi e do ko nu jaka kono be wadi be yetti be nabi yeso be nona wonega yahe to dabbito yombe fami non on huli be libom piji ko do man don ko dogom artonga mene sakki do be suudi accio ha dogom fekkito men
si on dogi on fe'iti men be jokka yo mi fe'iti ke be yawti men on to ma don men hawto ga ono kadi yilto don hube be hakkunde plan muhakkam plan do mandi be wadi nulle wadi non kadi e wono ha fayda sahaba be fop dum ay bi tawi be fi kama'in sudi be fop be suppitike mabbe de wotere e alaade mabbe be fampike be bugi ke be tap soppi be tappi tawi dar be la darta kono ko jarrabe Allah wadi piske ko be fokkiti tawi be dudi be indi no hande ko to fola tay na dana fota tay Allah wi atto tumande hawno on dudugol mo kono dudugol gol nafano ay fus Allah holli be wonde na dudugol fawete e mum on tuma non Allah yilto e dole den addoy ballal mungal be darti on tuma la sallallahu alaihi wasallam tay fayda ko kanko fo woni dugre fatto kanko na yu wonede joni bakede o inni min ko minulado Allah wana fenana min ko bido Abdul Muttalib o yamiri non yo sahaba be go jogibe hito tongo yo ewno konto kare woni onto leñol kare woni konno gerdo konno waddon konno andite hunde kare manti be do ha be arto be yiltoyi be tappi be haadati nder be dogi acci jawle mudu e bibbe rewbe pijiri foko be sokono be addi ko fo tawi masata jonno bay be hendike dum den jawle don joni woni ko sendugol golni dala don dari kakalabe be naatu be hankil islam keso kono mo andi be be jawdi an woni wobbe go sa hetta be tun ko be gon gettabe sa multani be multina be jawdi on family ta few igol ko ayaje hadisaje dum don haaju mabbe ko be gon gettabe wobbe ko non tabi amum no yidi jawdi si jonnama non famundirte on to malika sendugol do غنائم jawle ko hebi tonkon ko wi athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela do burni athara ithar burnugol o burni nasan yimbe go fil gismati ka sendugol fa ata oki al aqra ibn habis odo oki mo 100 min al ibn gelodi temedere wa ata uyayna tabna hisn o jonni odo kadi mitla zalik gelodi temedere وأعطى ناسا من أشراف العرب أوكي يمبغو كوهو بي عربو بين يمبي مكة كوهو بي بجلو دي جويو بسابو بنوغاي سبانتاتي وآثروا يومئذ في الاسم ندن يند أمورني بي تاكا بمدينة فايدة وجونا لفايدة هاي غوت يمبي لوتو بي فايدة هاي بالي تايم عندي sa andal hikma ayitun golle den andali sabu on heewi kon a falje ka nyaawore tawi be ndari ben wobe goyni ay o yiti sibe makko ben jago yangi den yangan nem ko do ko fo ja ko bay hari ani o wawani famude de sibe makko bay famude joni ay o tawtibe wobbe wadi ka berne fanki kono odo o yifagadara no gorko kan wi tay wa heññaari ka wonki makko kono puy ado nelado banginande be hari puy kambe takambe Madina tay be ngaldi tongi be fanki be fanki haaka o innoy o wi ene weltorta onon takambe Madina mi do reni go gesa monbe kono yonata on kabeda yada e gelodi wobbe yada e nay wobbe yada e dammi wobbe yada e dunda ono yado ngenelado taw ko lado no gebal mon dun no fandani on be ni men weltori on tumati be andi hikma on be jebbe welti odo gorko no kanko o inni wallahi bi wodiri alla inna hadhihi qismatun ma udila fiha wallahi de do ko sendore nun dar wadale mayra wa ma urida fiha wajhu allah wallahi dun do nafi alla wadira de sondoro do muya kay mayre to yeso alla fi yo alla welto fiu do ko welti ngol yimbe nafi yo alla welto fes sinanu sigo alla welto ko sende
burbe yangade be ngara ko be buri hebude wolu dalla ala abdullah ibn mas'ud no jenti faqultu wi momi wallahi la ukhbiranna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mi wondiri allah dun do mi humpitani nela mi yeton no darde fataytuhu fa akhbartuhu bima qala mi ari kan la mi humpitimo ko wona wi ko fataghayyara wajhu yasnanu ko fukku way hatta ka annahu kasirfi ha way wasitami ko wujji ko ngobu bodejo wala ka yeso sibu ahmad sibu ko peinture ma ko firsinirte kono no wujji asikay ko peinture bodejo wala ka yeso makko hibba ka yeso makko hakam ko yeso mo wayni few wujji ti toyi so magala retto maki bawo on tuma bawo humpiti ke dun do o maki famani ya adilu ko hombo woni nun do wo idha lam ya'dil lillah wa rasuluhu say allah ina lado mon nun dali ara ko hombo heddi nun do ara e mapiki hare nun do wala tay allah ina lado mon nun dali hare ko hombo nun do so magala on tumati o maki yarhamullahu Musa alla yurmi Musa alla yurmi annabi Musa qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara walorrama o tonyama o tampinama woni dun do kono munyi kan andi Musa e banu Israel ci piro mabbe gondudo Musa e Firaun e koneli mum tampere wanno kono munyi o andi filon kisan ani neddo so wondi e yimbe be tawata limanu mabbe on timma o tampay kono so munyike ka sakkitode sanzay o Musa hebuno buri dun do kono o munyiba min kadi manamu min kadi munyoto kangade o munyi o wada o reazirani tay ko fewno don so tawi lando wada masifa dum wada dum mo ne bayo yak famultu wi ibn mas'ud o wi la jarama kono ma o oya la jarama nafirta oya la arfa ilayhi ba'daha hadithan mi nabata kan la hande kadi yewte goddo wolta goddo hande kadi mi yewte ne la bay jakka ko ni o seytinirta dani ko mi gedi ما أحدث المكروه إلا من نقل يعني كو egudo hala kan nabani yewtade hore mungo ko kanko addi tanaw si goddo woni goddo ko boni e baaw makko halaji mettu halaji bonni fannin o nantali haray bone ala fannin o nantali bone o fotta e waya be yewta be fijja be jala ay wanda o ya jakka no wodi modi kono si goddo e aro itami judata e mo inni he dandi hanki kay wima hunde kare honno pelle safara lando kare ben fono tawano ben woni re onno andi fendo ko warando ko mi wanno hunde kare mi warano mo kadi hunde kare fendo ko wada hunde kare kadi ko min derne wadi hunde kare ben woni re si Allah jabi ara gandi ko non wadi eggugol haala taw ko fi bonnidirgol hakkunde yimbe ara no hulbini o wi hande kadi mi eggata haala mi naba mi tawna kanela la arfa si tawi ko nabugol haala kanka wondu dow o wi rafa ilayhi si tawi ko fotoroma ko ene nagala ilayhi o jonnimo daara o toomi o nabi dow o wi matano hande kadi hadith on fotta sellugol mum o wi qawlu kasirfi wa huwa bi kasri sadi muhmalati o wi ko sadi on muhmal ko mo tobba ka fes bay sinana si tobba man ko dir fi wonay mana nayo tobbe sadi on ko masire ley o wi wa sibu won ko firsinirte ma ko pentirinte ani ko couleur watte do e hunde fi ñu den no hunde jetto on couleur do en turki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah de munyibe wada en fewbe wada en nundube wada en hulobe Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyhi amin